Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Alit-alit kelas 6 sane tresnesihin Pak Guru mangkin iragem melajah bahasa Bali kari ring tema 3 ingyan punika mangkin iragem melajahin krunelingga nggih. Krunelingga lan melajah maketekan bahasa Bali nggih. Nah, ring kelas 5, ring kelas 4, kelas telu sampun Pak Guru ngaturin alit-alit di pidan nggih pelajahan ini krunelingga. Napi nika krunelingga nggih. Krunelingga punika wantah nggih. Kruna sane durung poleh pawewah nggih. Yen di bahasa Indonesia krunelingga nika adalah kata dasar, kata yang belum mendapat imbuhan kenten yang di bahasa Indonesia nggih. Apa ngaluh ban alit-alit melajahin nika mawinan Pak Guru ngicenin contoh ring bahasa Indonesia nggih. Krunelingga inggih punika kruna sane durung poleh pawewah. Napi mantan pawewah nih. Pawewah nika artine imbuhan. Napi mantan pengater tongosne diarep utawi di depan nggih, seselan tongosne di tengah-tengah, pengiring tongosne diungkur, di duri di belakang. Nika pawewahne wenten telu, pengater, seselan, pengiring nggih. Yen-ten nen manane tetelu nika nggih, yen-ten man pawewah pengater utawi pawewah seselan utawi pawewah pengiring nika madan krunelingga. Sampun? Nggih, nika krunelingga. Nah, mungkin krunelingga nika wenten kuda. Nggih, wenten kekalih, wenten 2 krunelingga nggih. ABC nggih, aneka pertama krunelingga sane sampun ngelah arti. Krunelingga sane sampun ngelah arti. Nika sane ke pertama. Jen contoh nih batu. Nah, batu, kruna batu niki kan ten man pawewah nenten man imbuhan. Nggih. Kalau ya sampun ngelah arti. Batu nika ampun ada artine. Nggih. Yen ampun po yen kaljen imbuhan utawi dagingan pawewah dan kari madan krunelingga. Batu, kruna batu. Yen jen imbuhan mo misal menawi tadine mo batu dan kari madan krunelingga pun len adan ya nggih. Batu yen muntogen nika krunelingga adan nggih. Owan Pak Guru. Krunelingga nika wenten kekalih ka pertama krunelingga sane sampun ngelah arti nggih. Nomor 2 krunelingga sane durung ngelah arti yening tusing kedagingin pawewah nggih. Krunelingga nika wonten 2. Ane ka pertama ane sampun ngelah arti, ane nomor kalih krunelingga sane durung ngelah arti nggih. Yen tan ya jen pawewah tan ngelah arti. Nah, krunelingga ane sampun ngelah arti contone wenten batu nggih, cicing nggih nika gelem, joh, mata muah sane lenan nggih nika sane ngelah arti. Krunelingga sane durung ngelah arti contohne nggih laib. Tapi artine laib kan ngelah arti. Yen sampun ya man imbuhan, yen sampun man pawewah mara yang lah arti nggih. Coba mungkin laib, tapi artinya laib kan ada teng lah arti. Yen jen imbuhan, pawewah, mo misal, mo laib, kentanam pun dadine, marong lah arti ya, nggih. Napi biyen contohnya krunelingga sane teng lah arti. Oyong, nggih, artine oyong tan ada teng lah arti. Yen sampun man pawewah, ngo
Misal nih, menawi ngo. Tadine oyong, boleh powah ngo. Tadine ngoyong. Ngoyong nyodok. Nengil. Kau ampun ngelah arti atin. Napi ben contoh nih. Kau. Kau. Dan kau dan yen sampun man powah. Man pengiring diduri tongos nih. Man pengiring in. Kau in man pengiring in. Kaukin nika artinya sampun ngelah arti. Napi ben contoh nih. Reren. Reren. Tan ada arti nenden. Krunolinggo san ngelah arti yen sampun boleh powah mo tadine mereren. Nggih, nika muah sane len-lena. Nggih. Nah nika contoh krunolinggo sane ngelah arti lan sane ten ngelah arti. Elingan nika. Nika ini krunolinggo. Mungkin dan turang Pak Guru pelajaran mungkin ingin punika maketekan ring basa Bali. Ring kelas 4, kelas 5, kelas 3 sampun aturin Pak Guru, kelas 2 sampun masih maketekan 1 2 3 4 5 6 7 kutus yo daselan seterusnya. Wantan mungkin ring kelas 6 sampun ngemenekang hitung-hitungan iraga nggih. Dan kari raga ngitung kadi daso dan kanti ngitung kadi selai mungkin sampun mediosan. Sampun pepelajarannya ngemenekang. Contoh nih paling cenik selai. Selai niko yang tulis di bahasa yang tulis ada yang napi 25. Ampun kenten wenten pesasur. Pesasur niko 3.5. Wenten setiman. Yen setiman niko petang dasa 5. Niko setiman. Sekat nika kuda. Dasa panglima sekat nika yen di bahasa Indonesia 50. Telung benang. Tapi telung benang. Tapi benang tetelu dan telung benang nika artine nika ketekan 7.5. Wenten 100. Dasa pang dasa 100. Wenten 100 selai, 100 imuhin selai. Wenten karo belah. Tapi karo belah. Lumur belah. Tan. Karo belah nika 100 imuhin sekat. Nika madan karo belah. Wenten lebah. Nah, tapi lebah nika ketekan 100 imuhin telung benang. Nika madan lebah. Sata nika 100 imuhin bin 100. Nah, nika makin pelajaran raina makin. Elingang putar-putar video Pak Guru niki mang ngresep cen madan krunolinggo, cen mawasta krunolinggo tan ngelah arti, cen mawasta krunolinggo sane ngelah arti, cen madan ketekan sasur, cen madan ketekan setiman pelajahan niki ring video Pak Guru. Amun nika dumun Pak Guru ngaturang pepelajaran raina mangkin dumugi alit-alit status sehat kena sareng sami. Pak Guru nglungsur mau pamit. Om santi om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.